Bah, Ji HP saya dah cok pakai video call. Saya tak kena 3 juta sah. Dah cok video call, dah cok selfie segala macam. Ji. Iki 3 juta iki. Iya, Murah banget. Mahal. Pokoknya ngebeli dia di Balem. Balem. Bandar Lampung. Oh, Balem di Bandar Lampung. Ji, gelang di Bandar Lampung. Lain hak. APD di Gading Rejo. Langsung. Ya Bu ya, coba tak tes Bang. 10 juta. Dia buat kamera nih, mak perlu dia keji dah cok selfie-selfiean. Kecil-kecil mak dah. Oh, yo baca kecil juga dah cok selfie. Di duit 3 juta sanji. Duit kosing 3 juta. Ya aduh belah yun ji. Negara 3 juta. Bulan enggak? Bang Edo belah. Ji unyin 3 juta ji. Tapi HP ki apik Bang ya. Yo lah. Dah cok kamera, dah cok motor-motor di kebun. Iki kamerane sik putar. Ora lah. Tinggal ji di gawo. Ya wis kok tak jajal Ya. ya. Jajal mbara tak pamer me apa dul me Arman lah. Apik iki larang iki lho. Aku dibonusin barang iki rokok sempurna mil. Ya wis. Kejimannya aja sebenarnya kasihan ngeliat Mbak Umar ya udah mago-mago akan beli HP nih. Terus? Nah jadi upah kamu ji beno, kamu terbeli kok Umar HP. Oh iya tuh kasihan. Iya kadu mago-mago nya kuliah. Anak-anak kok aneh emak mana ya sekali mangan lagi. Gara-gara HP. Gara-gara harga HP. Nah kok tekayu nih sama harga lagi. Woi, Assalamualaikum. Oh. Aku ini dua HP anyar, Man. Ya anyar. 3 juta, Man. Iki ono kamerane jane, Man. Wanji betul tuh pe. HP api Nisa. Nisa tuh beli mau kok do. Bang Gedung. Bang Jadi- Gedung kan duwe utang 3, aku kan duwe utang be Bang Gedung 3 juta tak bayar. Bang Gedung wae iki, Man. Api ane ya Sanji. Jare Pak duitku kan wis di jaluk mbek Bang Gedung. Iki mah HP iki ono kamerane iso video call, Man. Hane. Oh, iso video call. Kowe tak bonusi rokok sempurna mir sebatang yo, Mar. Duit gedung nih gedung ada Wah, hutang utang 3 juta. 3 juta. Oh. Terus hane gedung niku kekini HP juga wo. Oh. Buat kamera nih. Ono kamera tapi iki sih burem jare, Man. Kira aja wadong nih man kena lu nih. Nyisa lain kamera nyisa. Api mana ji? Kue niku sa ditudi ko nyisa haterik. Kudi nyisa. Rek cek piye sih, Man? Ji break. Berik nyisa. Break. Break sing monitor ayam ini ayam nih, sate. Pak. Tuh Pak, di Pak, kau Pak, nasa. Pak, Pak, Opa. Apa niku video call Coba ni, pa ya Pak? kamu selfie pa. Dipa. Dipa. Malu Dipa lah. gambar ni. Antena iki, Man. Ya may mangaruh. Bisa break Berik bisa. nyisa. Olo ko. Olo ko. Olo ko. Niku itu cawa ko. Kisamun muan amo ha gede enut ko abadul ka Arman amo. Oh. Bani man niku. Enggak wani. Allah. Olo ko. Kisamun niku agane olo ko kisamun bani man. Tapi rokoknya wis tolong, Man. Nakarpati ko upo na jadi nako. Ado pati ko upo na lain kicit ko kini ko dia sisane na. Oo. Ya ata kulo di. Ah, ni duit. Sungun mo. Ano na pa lagi? Nah, nada bukti na kan mago-mago sa. Ko kena tudi patnian Oh, parkir kan. bisa. Berik jawa ko HP 7 Mata. juta. Oh, coba ko laju kam na nulung ya. Aki iya mak sayang di badan ni. Man duit 3 juta kata jual. Anu jak beli mengan dengan bakso, meso. Bang, Opo? Nah, ora sido iki, Bang. ya jangan ada sido. Enggak iso kamera nang gene iki lho, nah. Hane siapa? Jare awar mana mbak apa dul? Dul, ku sini bodi ku Arman. Kenau je saja Bandar Lampung beli nih. Oke ngene ae, Bang. Aku ora sudi iki, Bang, ora Ay. sido. Ya penting Iki rokoknya tak balekno iki, Bang. seperti kipas dah hutang 3 juta. Apa kamu Yo, nih? duit 3 juta hanji impas kam. Timbang aku dadi wong gemblong kono Aduh, fotone, Bang. impas, ini tetap Aku satu. balik.